Victor Gyökeres mvuze ko deal yabaye done ntabwo naba nibeshye. Birumvikana rero na makuru y'Iburayi noneho tugiye kuza tuvuga transfer zigiye zikomeye ndetse n'andi makuru agiye atandukanye abacaracara hara ku mugabane w'Iburayi. Icyo usabwa no kureba neza ko wakoze subscribe hano kuri Wolf Sport Rwanda, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Ati ebo amakuru y'Iburayi turayaherahe. Amakuru y'Iburayi reka tuyahere kuri Ter Stegen, umunyezamu w'ikipe ya FC Barcelona kabisa. Kuri ubu ngubu ikipe ya FC Barcelona ikaba yaramusabye yuko byaba byiza ashatse indi ekipe ajyamo gusa we akaza kubyanga ati ese ko ikipe ya FC Barcelona itagushaka Ter Stegen urerekeza he? Ibyo ngiye kuza mbanyuriramo, reka tumanze tuvuge gato kuri dossier ya Ter Stegen. Ter Stegen ufite ikibazo cy'umugongo. Ter Stegen afite ikibazo cy'umugongo yagombaga kubarwa mu mezi abiri ari imbere, ariko akakomeza kubisunika avuga yuko ese naramuka abazwe noneho finally ikipe ya FC Barcelona irakomeza imuhembe nk'ibisanzwe 400,000, ariko irahita imukura kuri liste y'abakinnyi izakoresha muri iyi sezo. Birahita byorohera ikipe ya Barcelona guhita yandikisha uyu munyezamu baguze Joan Garcia kabisa nk'umuzamu mushya usimbura Stegen muri ekipe ya FC Barcelona, ariko arakomeza abe ari umukinnyi wa FC Barcelona inamuhemba ariko atari kuri liste y'abazakoreshwa kuri uyu mwaka. Murabizi neza ko ikipe ya FC Barcelona igigondwa cyane no kuba yakwandikisha abakinnyi. Mwajye mubyumva mu kwandikisha abakinnyi bagiye batandukanye harimo na Dani Olmo. Kuri ubu ngubu rero Stegen naramuka yibagishije umugongo araza kubona ingaruka zigera kuri ebyiri. Hari uguhita kurwa kuri liste y'abakinnyi bazakoreshwa n'ikipe ya FC Barcelona, ndetse uko bigenda bitinda akashobora kutazakina igikombe cy'isi cya 2026. Birumvikana kuko ashobora kutazaba yarakize neza ikibazo cy'umugongo afite. Sibyo gusa biri kuvugwa muri ekipe ya FC Barcelona. Ikipe ya FC Barcelona irifuza kuba yakongeresha amasezerano Frankie de Jong kabisa. Ikipe ya FC Barcelona ishaka kumwongera amasezerano ari hejuru y'imyaka 2 kugira ngo akomeze kuyibera umukinnyi mu gihe kingana n'imyaka 2. Reka twikoze ku musore bamwita Alexander Isak, umusore w'ikipe ya Newcastle, umwe muri ba rutahizamu beza muri Premier League. Ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Liverpool ziri kumushakira hasi hejuru, kuko kuri ubu ngubu noneho ikipe ya Liverpool yo yagize icya ibwira Virgil van Dijk ati kabisa wegere uriya Alexander Isak umwegere umwumvishe ko agomba kuza muri iyi ekipe ya Liverpool. Gusa n'ikipe ya Arsenal nayo irimo irakomanga ntibirarangira. Tugaruke kuri Rodrigo Gogoz ukina ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid yari yarashizeho miliyoni 100 kuri ekipe imwifuza. Ikipe ya Arsenal iraporopoza itanga miliyoni ziri hejuru ya 90 gusa zitagira mu 100. Ikipe ya Real Madrid ibitero twatsi. Kuri ubu ngubu ikipe ya Arsenal ntirashirwa ndetse n'ikipe ya Liverpool nayo iramushaka hasi hejuru, kuko bifuza yuko yaza ndetse akaba yaba umusimbura mwiza wa Luis Diaz. Mu gihe andi makuru avugwa ku mugabane w'Uburayi tutarinjira muri dossier ya Victor Gyökeres, andi makuru avugwa ku mugabane w'Iburayi bamwita Kylian Mbappe. Kuri ubu ngubu akaba yamaje gushyirwa akaba yatangiye gukorwaho iperereza, ndetse nyuma vuba akaza kuba yashyirwa mu nkiko ku mafaranga asaga miliyoni 302 z'amayero avugwa yuko yahaye abapolisi 5 mu gikombe cy'isi cya 2022. Ibingibi bivugwa yuko amakuru avuga yuko uyu Kylian Mbappe ashobora kuba yaratanze amafaranga nka ruswa, gusa we avuga yuko ari impano yari yarageneye aba bapolisi cyangwa se abifata nk'agahimbaza musiki, kuko ugiye kureba ngo mu bantu bose haba abategura ibitaramo cyangwa se abategura ino mikino
igikombe cy'isi bivugwa yuko bose bagiye bahembwa, ariko ugiye kureba aba bapolisi bacunga umutekano ku masitade bo ntabwo bigeze bahabwa agahimbazamusyi. We avuga yuko yabahaye agahimbazamusyi nk'ishimwe yari arimo arabagenera cyangwa se yari arimo arahereza iyi kipe aba bapolisi barindaga ku bibuga. Gusa hari andi makuru avuga yuko umwe mu bari babahagarariye hasohotse amafoto agaragaza we na Kylian Mbappé kabisa barimo baraganira, bifatwa yuko yaba ari nka ruswa ashobora kuba yarabahaye. Reka twinjire muri dosiye ya Victor Gyökeres. Victor Gyökeres kabisa kuri ubu ngubu mu masaha make ashize nibwo yahagurutse mu gihugu cya Portugal yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza i London, aho agiye gukora medical test. Nyuma yuko ikipe ya Sporting Lisbon yari yasabye ikipe ya Arsenal miliyoni 63,500 ndetse hakabaza kuzaho ama add-on angana na miliyoni 8 z'amayero ndetse n'ibihumbi 300. Kuri ubu ngubu uyu mukinnyi Victor Gyökeres kuri ubu ngubu akaba yamaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yagiye gukora medical test kugira ngo bahite banamusinyisha. Gusa bivugwa yuko azasinya ku munsi wo ku cyumweru, akaba aribwo azakisinyira iyi kipe ya Arsenal the Gunners. Barashi muriteguye. Kuri ubu ngubu uyu rutayizamu Victor Gyökeres ese niki agiye gukora muri iyi ekipe ya Arsenal? Ugiye kureba ikipe ya Arsenal ndetse na Victor Gyökeres kuri ubu ngubu, ikikwereka ko uyu ari we rutayizamu ikipe ya Arsenal yaburaga ni iki ngiki. Victor Gyökeres muri sezo ishize, sezo ya 2024-2025 yatsinze ibitego 54. Ufashe Bukayo Saka, Kai Havertz, ugafata Martinelli, Trossard ndetse na Gabriel Jesus, ugateranya ibitego byose batsinze bingana n'ibitego 53, mu gihe Victor Gyökeres cyangwa se goal machine yatsinze ibitego 54. So kuvuga ko yari ari muri cyangwa se shampiyona yakinagamo atari shampiyona iri ku rwego rwa Premier League, ariko turabituzi neza uko ikipe ya Arsenal mu myaka 2 ishize uburyo ubusatirizi bwayo bwari hasi. Rero ibingibi nibyo bikwereka ko haba muri Arsenal ndetse n'abakinnyi ba Arsenal urukundo bafitiye uyu mukinnyi wa Sporting kuri ubu ngubu wakinaga ikipe ya Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal bamufitiye. Hagiye hanasohoka amafoto agiye atandukanye abarimo nk'aba Martinelli bambaye imipira y'ikipe ya Sporting Lisbon, bavuga ko nta wundi mukinnyi bashaka mbere yuko Victor Gyökeres yaba yaza muri iyi kipe ya Arsenal. Sibyo gusa kuko ikipe ya Arsenal yagiye yongeramo imbaraga mu bakinnyi, yagiye igura abakinnyi harimo Christian Nogland. Uyu mukinnyi Christian Nogland wavuye mu ikipe ya Brentford bamutanzeho amafaranga angana na miliyoni 10 z'amapaundi. Abavuga yuko azaza gusimbura Thomas Partey mu kibuga hagati. Thomas Partey utorohewe kuko kuri ubu ngubu yanashizwe mu nkiko, aharegwa yuko yashobora kuba yarakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Tutibagiye yuko ikipe ya Arsenal yongereye amasezerano Lewis Kelly kabisa, yamwongera amasezerano y'imyaka 3 kuko azayivamo na amasezerano azarangira mu mwaka w'2028. Sibyo gusa kuko ikipe ya Arsenal yaguze Eberechi Eze nk'umukinnyi ushobora kuzafasha ubusatirizi bw'ikipe ya Arsenal kuko akina ku ruhande, ashobora kuzajya abanzamo ku ruhande rumwe urundi rubahande rugacaho Bukayo Saka, ko bamuguze bamukuye muri ekipe ya Crystal Palace. Tutibagiwe uyu mudefenseri wavuye muri ekipe ya Valencia bamwita Christian. Rero uyu mudefenseri nawe bakaba barumvikanye amasezerano y'imyaka 5 ndetse na Martin Zubimendi we yarangije no gusinya, deal yararangiye ubwo bamukuraga muri ekipe ya Real Sociedad
kuko amasezerano yiwe avuga yuko azarangiza mu mwaka w'ibihumbi 2030. Ati ebo tubwire uko ikipe yacu ya Arsenal izaba ipanze muri uyu mwaka biramutse bigenze neza. Birumvikana ni Raya mwizamu, Timba, Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes ndetse na Lewis Kelly, tutibagiwe Zubimendi, Martin Odegaard ndetse na Declan Rice mu kibuga hagati, mu gihe bazajya batakisha Saka ku ruhande rumwe ndetse na Eze ace ku rundi ruhande batakishe Goal Machine Victor Gyökeres. Ayo rero niyo makuru nayo mbafitiye kuri uyu munsi yo ku mugabane w'Iburayi. Gusa ntarasoza gatoya numvishe yuko ikipe ya Arsenal itarashyirwe kuko nyuma yuko Noni Madueke ibyiwe bitameze neza muri Arsenal, hajemo akantu navuga ka kidobya. Kuri ubu ngubu ikipe ya Arsenal yahise itekereza kuba basinyisha uyu mwataka w'ikipe ya Chelsea bamwita Jackson kabisa. Nawe arandi makuru nabonye avuga yuko ashobora kwerekeza muri iyi ekipe ya Arsenal ibiganiro biramutse bigenze neza hagati y'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Nuko nguko ibintu bimeze. Reka mbwire wowe utarakora subscribe kugomba kureba neza niba arayikoze, ubundi tukajya dukomeza kubana 5 kuri 5.